ndiruka mbasangaga ngo niruke arandasa ngo mu Kinogo ngo mu Kinogo numva ko abwira wabo ngo ndamurashe n'umwana gico oya abana nibo bari birutse abana bari birutse bageze mu ipembe y'inzu. Umwana wari warashwe yari wakangaye umwana wanje w'imfura yari niwo wari imfura bamurashaya mu gitugu bamuteye na fragment hari grenade bateye muri shitingi yacu yishijisho rya ry'umuhungu umwe n'acu muri Binyamini izo fragment zaramufata n'ubu uwo mwana hano muri Kenya bamubaze inshuro zitatu bakoranwa aya fragment. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose kwisi aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Ni bya Mungu Etienne nkuko bisanzwe ariko iki kiganiro ntabwo nkirimo nje nyine. Turi abanyamakuru benshi hano muri Kenya mukunda gukurikirana, hariho BMC TV and Radio, hariho II TV1, hariho Sultan Online TV, hariho Kim Films, hariho TikTok n'izindi zose ntavuze mu mazina, hariho TV1 n'izindi zose ziri hano muri Kenya zifuza ku uploadinga ibi biganiro. Rero mwebwe mudukurikirana tukaba tubahaye ikaze. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ndetse akaba n'umuyobozi w'abacikacumu mu Gatumba mu gihugu ca Kenya ndetse akaba umwe mu barokotse mu kwicikacumu cyangwa se kuri genocide yabaye hariya mu Gatumba mu 2004 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko mubizi tugiye kwibuka ku nshuro ya 20. Bityo rero mwebwe aho muherereye hose reka tubanze dutange mpore cyane by'umwihariko ku bacikacumu mu Gatumba ndetse n'umunyamurenge wese ufite aho yacitse ku icumu. Ibibazo byo muri Kongo n'intambara ku bwoko bw'abanyamurenge, abatutsi ndetse n'abahema ni byinshi. Reka twese tubahe mpore ariko kandi tunihanganishe abanyamurenge bose tunabasaba gukomeza kwibuka nubwo tutarabona ubutabera bitinde bitebuke. Baravuga ngo kina mwanzo kina mwisho. Reka none tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina, tuze gusaba umutumirwa wacu aze kutwibwira aradusangiza insanganyamatsiko yo kwibuka kuri uyu mwaka. Ikindi kandi uze kutubwira mporo yaha mbere yuko muhunga byenda muhungira mu gihugu cy'u Burundi, mwari mutuye hehe, mwari muhabaye gute, mwari mubanye gute n'andi moko. Uze kudusangiza rero n'ubuhamya bwawe, uburyo nkambi ya Gatumba yatewe n'uburyo wewe ubwawe waje kurokoka. Hanyuma rero nyuma ya mporo yaha abo turi kumwe turaza kubaza ibibazo bikeya dusoza. Karibu. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Shimyimana Justin Mutebutsi, ndo umunyamurenge, ndo umupastori korera mu itorero rya Harvest ntuye muri Kenya, ndo umupapa mfite abana 6 n'umudamu. Murakoze. Hanyuma n'ubundi wahita winjira mu kiganiro nyirizina se kudusangiza amateka yawe ndetse n'umuryango wawe, abanyamurenge bose muri rusange, mbere yuko muhungira mu gihugu cy'u Burundi mwahunze muva hehe, aho mwari mutuye, mwari muhatuye gute, mwari muhabanye gute n'andi moko. Hanyuma uze no kudusangiza rero ubuhamya bwawe uko warokotse kuri ya genocide yo mu Gatumba. Murakoze cyane abanyamakuru bacu, turabashimiye abo tubashe kubana kuko mumaze kubavuga mwese. Navukiye muri Kongo, mvukira ahantu yitwa mu Rurambo, hanyuma nkurira muri Byura. Nageze muri Byura mfite nk'imyaka 3 abariho nkurira nigayo primaire na secondaire na université igice kimwe. Nakuze nk'abandi bana ariko mashuri yanje yo kurangiza primaire nayigiye kure y'ababyeyi. Mwaka wa mbere n'uwa kabiri twita muri Seo muri Kongo, nawe yigiye ahantu hitwa ngo ni Mwoba ku izone. Mwaka wa gatatu kugeza mwaka wa gatandatu nawe yigiye ahantu hitwa Kongolo. Urumva rero ico gihe nagiye nari nkiri mutoya, ariko ivangura ryatangiye kera. Twavukiye muri Kongo, ababyeyi bacu bavukiye muri Kongo, basogokuru naho niho bavukiye. Hanyuma ngeze mu wa mbere wa secondaire
ndiyo aho bita imwoba ku izone umunsi umwe nza nibuka icyo gihe twari abahungu b'abanyamurenge bagera nko ku 8 turasohoka bene ukuntu abantu batembera nimugoroba tuvuye muri interna ngo twinjire mu muhana witwa ngo ni Kirungu hari ubwoko bwari buhatuye bwitwa ngo nabatabwa bahita bakoma induru baravuga ngo tunayingiririwa none ntitwamenya impamvu. Icyo gihe hari nko mu buhe mwaka? Muri za 87 88 baravuga ngo tunayingiririwa ntitwamenya impamvu twebwe twari abahungu b'abanyamurenge bagera nko ku 8 dushoreranye kujya abantu bagenda muri promenade ariko ngo tugera ahantu hamagira agasaku ngo tunayingiririwa ukibaza ni iki tukoze. Hanyuma turataha dusubira muri interna twabaye muri interna batwita le Rwandais abandi bakitwa Burundi abana benshi twiganye bagaza twita le Rwandais le Burundais dukura gutyo turiga mwaka wa mbere mwaka wa kabiri ishi Kongolo ngiyi Kongolo ibo ntibari bazi abanyarwanda ntibari bazi n'abarundi kuko hari kure cyane bakambaza ngo se urubuhe bwoko kababwira ati ndi umukongomani kukureba gusa bakabona utandukanye nabo muri ibyo bice morphology bareba ku isura bakambwira urubuhe bwoko kababwira ati ndi umukongo ico gihe bagatwe ngo ndi umuzayirwa kuko twari tukiri muri Zaire kababwira ati ndi umuzayirwa atoya ntabwo wowe uri umuzayirwa wewe sinzi ubwoko bwawe kubera ko muri Kongolo hari hariho abasomali bari baragiye gucuruza abasomali bagiye kera bari baragiye gucuruza bakamwira se uri umusomali toya ndi umuzayirwa apana ntabwo uri umuzayirwa nuko ariko turiga turangiza secondaire dufata ama diplome tuja kuri université Lubumbashi intambara ya mbere ya 1996 bakoraho mu buto niyo yadusanze noro ariko dukura nyine dukora muri ubwo buzima harimo ivangura y'amoko kuko tukumva nyine dufite amahoro tugatembera tukagira n'inshuti z'abakongomani bene twiganye hari abo twavanye imwoba tujane Kongolo dukomezanya ubushuti turiga turarangiza ahantu twari tuye ng'ikalemi haba nka nimugoroba wenda mwatembera muri wenyine bakatwita ngo le Rwandais rimwe na rimwe hakaba batera amabuye umunsi umwe ndibuka nari kumwe n'abandi bahungu twiganye 4 babazayirwa mu BSRS hari abantu bitaga ngo ni ba BSRS yamaza yamakuru rizuru ryanje none ngo amare gukura izuru abandi baramaze kubera iki ngwako na powa murefu nose kugira izuru rirerire ni ikibazo nuko undi munsi ndishoranye n'abandi bahungu nabo twari twiganye bankuramo turi muri vacances bankuramo ngo nimbaheze carte pour citoyen ndabwira sindagira igice gufata carte pour citoyen nari ntarageze imyaka 18 ngo nizane mbaheze carte d'élève arayifashe ahita yitekera mu mufuko ngo nizane ngo carte de baptême ndamaze uzi ko nabatijwe ngo none se ufite imyaka ingana gutyo ufite imyaka 15 15 ngo ufite imyaka 15 utarabatizwa ndamaze kubatizwa si ukwanje n'ukwawe ngo ni infraction iyo ndagira abo bakongomani bagenzi baje twiganye barasakuza ahita ngarura ya karita urumva ivangura yatangiye kera twavuze dusanga ribaho turakura dutura muri bizura twahabaye mu buzima bwiza pe mu buryo twagaye tuje no mu biraro tukamuturyama ku musozi inga zikahuka mugava gusa iruhande rw'ibarabara gatoya mugahita muryama bugaca tukarara amazu y'abatabwa wenda twasuhuye cyangwa se twagiye mu bindi nta kibazo cyari kirimo tubamo ariko haza kuza intambara ya mbere yo muri 85 86 bistega ngo ni moba enan moba de ico gihe yabaye nje naragiye nico gihe hatangiye ibintu twumva babasaza ko baravuga ngo abajenesi ngo baraye bateye bagera ahantu hitwa ngo ni Kibora batemagura inka
mu ijoro abantu barahunga naho byama bitangira intambara ziratangira haza intambara zamuke za 90 noneho rundura intambara yo muri 98 ariko 96 yarabaye ikuraho mu butu iyo abantu baza batambuka baza bihuta ariko intambara neza yasenye Byura ni ya 98 intambara ya 98 yansanze ndi muri Byura baradutera zanibuka batangiye gufata abantu b'ikizingo no kwamboga barabafata icyo gihe mwaterwaga nabande byenda kubataza ayo mateka cyane cyane haba ku bana bacu n'abazadukomokaho ndetse n'abatari batuye muri kariya gace noneho icyo gihe intambara ya mbere yari ya Fidel 96 intambara 98 ibi ya RCD noneho leta ikaturwanya ngo turaba RCD kandi icyo gihe RCD yari itangire kuri Goma yari taranagera no muri Byura nuko abo twaterwaga na leta kubera ko RCD yari yobowe na Kabila Pere yari yobowe na Kabila Pere iza gukomezagana na nuriya mwana wiwe abwo Kabila amaze gupfira nuko intambara iraba bafata abantu bafata ababyeyi bafata abana bato babarunda mu makanisa babarunda mu mashuri ukibaza ukuntu mufata umwana muto umwana w'imyaka 2 umuhungu umukobwa umwana muto umudamu ukamurunda mu ikanisa no mu mashuri ngo mugiye kubica sabanya politike nta ntambara bafite barwanye nta mbunda bafite nta bikoresho bishaka ko barwanya bafite habe na kimwe ngo kubera kuko twitwa ko turi abanyamurenge nuko bigeraho nono abantu barabangoreka birwaneho uwo munsi nza nibuka bwacaga bafata abagabo bose n'abana n'abahungu bose ukira aho ngaho byenda wari mu bafashwe cyangwa wari mu bacize oya sinari mu bafashwe okay nari mu bantu bari bahunze kuko umuhana w'iwacu igasanga ntibawufashe baje kufata nijoro bari bawutinye kunjemo kumanywa none bagenda bafata imihana yo hirya wacu baza kufata nijoro ariko nako gatohita tumenya ko abantu barafashe kandi aho bafataga baranabicaga yego bamwe barabafata bakabicara abantu twari twamenye bari baze gupfa benshi zaniwe ku munsi mu ijoro sinzi umuntu wakubise umuryango w'amanjanja akubitara ahita avuza induru ngo mutabare muhunge twatewe nuko abantu barahunga ico gihe nanje nahunze kandi ico gihe hari mu ijoro twahungaga mu ijoro turahunga buraca mu gitondo twirirwiyo turariyo twamazeyo nk'iminsi hafi ze nibuka wenda nk'icumweru cyangwa ibyumweru 2 nuko abagabo barahura baravuga ati ni hahandi aho kugira ngo abantu bapfe bazishwe babatwike kuko bari bazanye inkwi bagomba gutwika abana abahungu n'abakobwa bamwe batangiye kwitora abagore ngo uyazaba umugore wanje uyazaba umwana wanje bene nkugu nabo abakongo bane murabazi abantu birwanaho mu ijoro n'intwaro za gakondo abantu abakongomani barahunga abasigara abakongomani ni bagito baranahunga tubohoza abantu bari bafashwe turahatura iminsi mikeya noneho Kabila ahita hamagaza abangole abazimbabwe Namibia byari bihugu bigera kuri 6 nk'ibi ngibi bihari nyine kuri uyu munsi Sadeke n'ubundi ariko noneho ico gihe yari Sadeke n'ubundi abazimbabwe abangole ndakeka muri Sadeke ubu nyine ntabazimbabwe barimo South Africa hiyo ari abangole abazimbabwe abanamibye abacadiye aho n'abarundi n'intera hamwe n'abandi benshi abo bose n'aba mercenaire leta ya Kinshasa yari yazanye kwica abaturage yego abo bose n'aba mercenaire leta ya Kinshasa yari yazanye kwica abaturage nuko nonoga intambara imaze kuba ikuremera abantu bahita bahunga Byura irasenyuka kugeza n'uyu munsi nta munyamurenge utuye muri Byura turahungaga rero twisanga Kalemi badupakira amabato ni Buvira turatura twageze Buvira mu kwezi kwa 10 ndakeka abambere bageze mu kwezi kwa 10 98 Buvira turatura dusanga ari abandi banyamurenge bari bahari bari batuyeyo umutekano uba wose ariko ntiwabaye 100% rimwe na rimwe za mayimayi zigatera ariko twari tumaze kubimenyera ko ari bwo buzima bwo muri Kongo bwo gutera abantu bakirwana nuko biratura kugeza ejo bundi intambara ya 2004
intambara ya 2004 rero ihera i Bukavu. ariko ukiri aho mumaze kugera i Buvira abo mwahasanze haba abakongomani muri rusange mwakiriwe gute mwabanye nabo gute imyaka byenda kuva muri 98 kugeza 2004 98 kugeza 2004 abakongomani twasanze Buvira twari benshi abanyamurenge kandi ico gihe abasirikare b'abanyamurenge donc abasirikare bakoraga muri Kongo ariko bafite ubwoko bw'abanyamurenge bari bahari noneho bagatinya kubera kuko babonaga ingabo ari abana babo muri make byari bice biyobowe na RCD yego bari bice biyobowe na RCD nubwo bamaze gusubira bamaze kuvanga guverinoma nta kibazo cyari kibirimo kuko ari abana bacu abanyamurenge bari binje igisirikari bari muri Uvira bari bayoboye ndeke ico gihe hari hariho Munyamahoro niwe wari komanda wa ville ya Uvira naho tukagira hariho ba Kawido bari ba DGM ba byabagabo bari ba commissaire assistant ba commissaire des zones assistant n'abandi bakoraga mu nzego za leta ico gihe nanje Buvira nakoraga kuri hôpital général nakoraga muri secrétariat mfite ndi kumwe na Muzehe Birume uri muri Amerika ubu nyine niwe wari administrateur chargé de finance turaba abana bariga yego hakabamwe akantu rimwe na rimwe akabamwe akantu bene ako umunsi umwe kabinduru ariko abantu ubuzima barakomeza abantu baraba abana bariga kugezaga 2004 nako intambaraga ya Bukavu ibaye intambara ya Bukavu ngwibe iba hagati y'abasirikari babiri barimo Mutebutsi na Mbuzamabe kandi bose ari abasirikare ba leta neza bose ari abasirikare ba leta ico bapfuye titukize ibyo abasirikare bapfa abasivile ndibo bimenye icyabaye icyatangaje abantu nuko abaturage bafashe amahiri n'imipanga batangira kwica abandi banyamurenge bari basanzwe muri Bukavu kubera ko Mutebutsi yaho bahereye ku banyeshuri babitijya bari bahari barabica intambara giraba abantu barahunga amaze y'abanyamurenge barayatwika Bukavu ukibaza se niki cyabaye ko abasirikare bashobora gukosana none se umuturage hasi arazirike nuko bararwana bamarushaga amaboko kubera kuko abaturage bifatikanyije n'ingabo za leta Mutebutsi yarafite Mutebutsi cyangwa Liti Mutebutsi yarafite abasirikare bakeya barahunga bahungira Kamanyura ngo bagere Kamanyura barazamuka baza mu Rwanda abariho bahungira ingabo z'u Rwanda zirabafata babatuza ku Gikongoro cyoko ariko ari ingabo za Kongo zahungiye mu Rwanda urumva babambuye intwaro zabo ntabwo byari kugira ngo umusirikare yinjira n'intwaro barazibambura babashira ahantu amahoro nagaruka bazasubira mu gihugu cyabo niko biza bigenda intambara yo yabaye nono ngo bamare kuva mu Kamanyura bahunze bagiye mu Rwanda abaturage rero ba Uvira batangira kudutera amabuye barasakuza Uvira nta ntambara yabaye habaye gusa umwuka mubi uratutumba amabuye barayatera barasakuza duhita dutangira turahunga nza nibuka nahunze mu banyuma twasigaye turi abantu twari abahungu bagira ngo kuri 4 dusigara kwa koloneli byinshi ico gihe yari majoro turasigara nabo baratubwa ko murasigara no gute ko murabona abantu bose bahunze mwe murasiga ngo nimara nje se ndabarinda naje simfite ingabo zo kubarinda uwo munsi nje n'amaso yanje nabonye umusirikare wari escort wiwe w'umukongomani ahita afata imbunda yiwe imbunda nini yamamubwira ngo ndagiye ngo mugaba nkurikire bamwihorera agenda n'imbunda n'amaso turimo tumubona apana si ibintu byo kwibuka aragenda n'imbunda yamabwira fanda aramubwira ngo ndagiye umuhungu umwe w'umunyamurenge umwesikoti we yaravuze ngo reka murase aramubwira majoro aramubwira byinshi reka urarasa uzi turi abantu bangahe yarafite abasirikare bakeya kuko ico gihe yayoboraga uriya mushasha wo muri werekeza za Baraka niho batayo yiwe yariri aho yari yaje gusi wiwe umugore nawe n'abana bahunze asigaranye abasirikare bake bamwa escort urarasa dufite abasirikare bangana gute mumwihore
aramanuka neza, amanuka kuri Tanganyika tumubona n'amaso. Aramanuka muri Byemaraki, aramanuka neza, aratambuka kwa byinshi, amanuka nk'umanutse uje kuri Tanganyika, aratambika nk'ugiye ku iporo, arayitwara imbunda. Tumubona gutya. Urumva nta kuntu twari bigaragaza ko byenda hari amakuru bari bafite y'imipango iteguye. Noneho garatubwira nanje kumurabona abasirikare ko barancika kabura uko mbagira, none namwe abasivile musigaye mugira gute ubu dufasha amakinga. Baratwamirije hano za Gakungu, tugiye murongo batwamiriza, twagiye kumanuka tuza za Kavimvira. Ikinga ry'uwacu umudarisi kwa tubita ngo nabadariste aca inyuma iwe amanukana yiwe nzira, kama tuvuga tuwacu arapfuye nuko tukimubonye. Twahuriye neza kuri douane. Twere kuri douane bakatanya abani bo bari bahari, baradukankamira badukubita inshi n'ibiki, nta kintu batwambuye. Tatwambuka tugeze mu Burundi, abarundi ati mwasigaye mugira gute? Nako turagenda tugera no mu Gatumba. Mu Gatumba rero niho tugiye kuvuga amakuru yaha. Mu Gatumba turahaba, tumaze kuhaba twageze mu kwezi kwa gatandatu. Ngo tugere mu kwezi kwa turatura dusanga hariho shitingi y'abarundi hamwe n'abakongomani baza batahuka, abarundi batahuka baja iwabo, ariko bavuye za Tanzania bakabashira muri zo shitingi. Hanyuma bamara kumenya amakomine yabo hasereze hamwe na Seyser, bakabapakira bakabatwara iwabo. Twebwe ngo dushike badutuza mu Gatumba. Ariko cyadutangaje kubera ko tuvuga ngo wari umugambi, nibwo bwa mbere nabonye shitingi y'icatsi kibisi. Akenshi zikunda kuba ari umweru cyangwa ubururu, ariko shitingi y'icatsi kibisi nubwo nayibonye. Twebwe batwubakira shitingi y'icatsi kibisi. Twari abantu benshi abaje kubaka za shitingi nkeya. Nza nibuka twagize iyi nga turara hanze, kandi amahirwe nta mvura yaguye ico gihe. Turara hanze abagabo n'abahungu, ukamusanga abantu bashashe amashuka muraryamye, abadamu n'abana bato bari muri za shitingi. Bukeye haseri twongeramo za shitingi ziruzura. Shitingi zongeyemo sinzi ndagira ngo twahirayemo amayenga nk'abiri nkibeshe, tibyarenza amayenga 3. Turaterwa. Ariko rero guterwa kwa Gatumba byavuye mu bintu byari byarateguwe. Reka mbasangiza ikintu kimwe ku muteguro wo gutera Gatumba uko wagenze. General Mutupeke wari warasigaye Buvira, hamwe ico gihe bari ba koloneli, hamwe na koloneli Nyakabaka, hamwe n'undi musirikare wa FDLR na FNL, n'umuliyetena w'interamwe witwa ngo ni Munyaneza. Baragiye bakora umugambi, bari kumwe n'aba babitakwira uyu usakuza buri munsi. Baragenda bakora umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Bahuza ingabo zabo, bashaka amasasu, barayasaba. Amasasu araza ava Kinshasa, araza agera Buvira. Ngo amare kugera Buvira ahurirana n'abasirikari bari bavuye mu Minembwe, ariko bari babayintegire muri leta. Babasirikari barayafata. Ngo bamare kuyafata batanze raporo. Batanze raporo ku muyobozi wari ubakuriye. Baravuga ati twafashe kamyonete irimo amasasu, none duhatumenya amasasu icagiye gukora. Wa musirikari wabakuriye ahita yavuga ati muyireke. Icyo yazashaka inyungu ize ku giti cye. Ati muyareke ayo masasu, mureke yo kamyonete igende. Uwo musirikare mukuru yari abo mu buhe bwoko?
ni umusirikare wari uvuye ruguru ariko wari wabaye integre. Noneho rero arabwira baba muri make nayo makuru byenda kuba dukurikirana bashobora kwibaza byenda ayo makuru wayakuye he mwaba mwarayahawe n'abo basirikare bafashe ayo masasu twayahawe n'abo bantu twayahawe n'abo bantu nuko ngo bagere kuri Wondesi ya masasu arambuka amakuru tuyahabwa n'abo bantu hariho Colonel Foko wambutse iryo joro hamwe na Major Yope na Lieutenant Munyaneza wo muri FDLR uwo mu FDLR w'Interahamwe abo ko ari batatu nibo bajanye igitero baje gutera mu Gatumba. Uri mu mupango bishatse kuvuga ko na leta ubwayo ya Kinshasa yari ibizi yari mu mugamba nimba Colonel Foko ari uwa leta na Yope Major Yope ari uwa leta Nyakabaka ni uwa leta Mutupeke ni uwa leta Interahamwe cogeza akoranaga na leta leta na Munyaneza n'ubu baracyakorana leta na Munyaneza wa FDLR ntiyabanaga nabo barabanaga hariya muri plane kandi ari Interahamwe na FNL y'abarundi abo bantu rero Efoko na Yope na Munyaneza na FDLR FNL yaba bagatorwa saba bivuze bonyine abo nibo bambutse kandi bambukanye ingabo zabo nukuvuga ngo Interahamwe zazanye ingabo zabo leta izana ingabo zabo abarundi bazana ingabo zabo baravanga. Nyakabaka nawe yaragifite mayimayi Nyakabaka nawe yaragifite mayimayi leta ya Kinshasa aho FDLR ya Interahamwe FNL yagatorwasa abo bose ibyo bikundi byose ibyo byaje gutsemba abantu mu Banyamulenge. Icyababaje kandi gitangaje bamaze gukora nayo marorerwa basubiye muri Kongo ibintu basahuye barabinyanyije ibuvira za Bibiliya za diplome z'abantu amahuzu abaturage bishima ngo bisha Abanyamulenge kandi leta ibabona ibyo bari basahuye babikura mu Gatumba muri iryo joro barabisahuye ama diplome y'abantu barayabonye buvira na za Bibiliya z'abantu. Turaterwa rero twinjiye muri ico kibazo cyo mu Gatumba. Mu Gatumba turatura none ari mvuze turatura twagize amezi 2 hari giterane twakoraga cyo gushima Imana abantu bari baravuye muri byura cya buri mwaka twagitegura kugira ngo kizabere i Bujumbura muri Umoja kwese rya Umoja yariwe na Pastor Semuhanuka ubatuye muri Amerika. Buca tugenda rero kuko giterane cyangwa gutangira na 5 na ndiposho na niyinga buca tugenda mu ijoro buca tugenda kwa 5 twari twicaye jewe na mwene data yaratabarutse sinshaka kuvuga amazina kubera nimvuga amazina wenda biraje kunkoraho ndeke gutanga ubuhamya cyangwa se gutanga ikiganiro ariko reka ndireze ravinga kuvuga amazina nibyo bimfasha kuvuga neza. Nuko twicaye imbere muri shitingi hanze hari twarakoze akadaraza tukicaraho abena akadaraza k'abantu batatu cyangwa 4 kabandi kumwe jewe n'uwo mwene data na madame n'undi muhungu wapfuye nawe niko twari bayobozi ba korari hari umukorari wari wakoze amakosa turamuhana ngo tumare kumuhana abakorari bamwe barakomplaininga ngo twamuhaniye ubusa nuko tugiye tudiscussinga muri ibyo bamwe bamudefandi abandi batamudefandinga twumva amasasu ubwo nta makuru mwari mufite ko mushobora kuba mwaterwa tayo bo hari aroza tractor zageze ziza tractor benuko imodoka zageze ovira zikaja i Bujumbura zikaca rya ruguru mu barabara mu Gatumba bakatama tractor ariko ukabumva nta matractor nyina sanzwe ariko cyo giwumvaga nta kibazo gihari abantu bari batekanye aseri tugaburira ndetse ituzanira n'utubumbu abantu barakina utubumbu za volley hariho volley na foot kuko basket bazana za damu bazana amakarita ukumva nyine n'ubuzima ariko duteganya ko nibirangiza tuzasubira iwacu kuko nta ntambara yarabayovira. Nuko ngo tumare uwo munsi mu ijoro bararasa ariko ngo barase mbere subiye inyuma abarundi bari baratubwiye ngo
hari ibiraro by'inka zabaga hafi y'inkambi bakatubwira nimuzaza mwumva amasasu ni abantu bazaba baje kwiba inka muza muryama batazabarasa twumva ko ari uko ikindi cyari gitangaje kubera ko yari complice aho inkambi ya Gatumba yari iri hari hariho n'ikigo cya gisirikare ibigo bibiri bya gisirikare infanteri na gendarmerie ariyo polisi aho hafi y'inkambi kametero wenda aho inkambi ikigo cya gisirikare cya infanteri cyari kiri wenda ni kuri 1 kilometre ariko polisi na 1 kilometre kandi abapolisi nibo bagaza baza kuturarira naho ari kinyoma bakaza haba nijoro bagashinga ibiti bakandika uniform mwebwe mukagira ngo nibo bahaye bakora uburinzi naho bagiye twaje kumenyaga twatewe twari tumenyaga twagaye tugira ngo bakaza ni mugoroba bagaca mu nkambi bakatubwira ngo mwihangane turi hano mutekano babona abantu bamaze kuryama bagashinga igiti bamara bakamanika uniform ni sapa wabyuka kumva toilette zabaga kure wabyuka ugiye nko kuri toilette ukarangiza ukaba umupolisi arahagaze naho yagiye kuryama kare nta muntu urimo icyaje kutubwira nyine ko bagaze baje kurara mu mazu no munsi duterwa umunsi twatewe rero hari umumama wagiye koga mu ijoro urumvaga abantu benshi bogaga mu ijoro kubera nta madusha yarahari mukaja mu gihuru mukaja koga amadusha yari make cyane na toilette yari make umumama aje koga ariko ngo agira cyabona abantu araza abwira abagabo ati sinzi abantu mbonye ari ku kibuga cy'umupira ati ni ba bantu n'abarundi baba kuzenguruka nuko baratureka abantu ba mbere bari bamaze nko kuryama none nk'isazini z'ijoro urumva isazine mu nkambi nta matara ni mu gicuku nuko ntabwo twari dusigaye ndetse turasakuza uwo munsi tuba tudisikasinga kuri uwo muririmbyi turasakuza pe muzehe aratwumva papa aratubwira ati mwacecetse mwaretse ko murasakuriza abantu mureka abantu baryame avuze gutyo nyine nuko yavuze isasu rya mbere baravuze bararasa yamakubita nk'imbunda yamagira ngo papa arakupa ngo bari bazi ko ngo harimo ingabo za Mutebutsi ntazahabaga ingabo za Mutebutsi bari batwaye cyoko zari zaje mu Gatumba kugira gute ngo bumve nta muntu ubasubije nuko barinjira bahitaga binjira icyatubwiye ko twatewe wumvaga umuntu avuga ngo bandashe ngo mumbabare ngo barandashe ngo je bandashe ngo umwana baramurashe wowo induru zamaze mu masasu mu nduru mu ngoma mu mafirimbi sinababwira bararasa bararirimba ngo mana turagushimiye ko tugabije abanyamurenge muri urwo rurimi mpaye mvuga uku nyine mana turagushimiye ko tugabije abanyamurenge abandi bakavuga ifurero abandi bakavuga ibembe abandi bakavuga ikirundi abandi bakavuga ikinyarwanda baravuga bararasa bararuha neza barinjira mu nkambi ngo binjire mu nkambi umva ikintu cyari gitangaje inkambi y'abanyamurenge niyo y'abarundi ni metero 50 metero 50 niyo yari duciye hagati ariko nta sasu ryavuze muri iyo nkambi y'abarundi haba nimwe iyo yari shakaje amashitingi y'umweru nta sasu na rimwe ryavuze bishaka kuvuga ko wari umugambi wararateguye kuva kera nuko nimba bari bateye kubera ikibaje bagama hafata hagati y'inkambi zombi za shitingi zombi bakarasa amashitingi noneho bakarasa shitingi imwe iyindi kubera iki nimba ari aduyiwa kuvuga ngo bari barapanze umugambi bamenya kuko iyacu ari iyo ifite amashitingi icyatsi kibisi ari yo muzarasa kandi hari umugabo utuye muri Amerika witwa ngo ni Mukwiye iwe yari yaraye muri iyo shitingi yindi iwe yarabumvishe bamwe bavuga mu gipfurero ntimutera aho ni bene wacu barimo bazavuga mu gipfurero nakurikiranye ubuhamya bwe ngo yasohotse aje kureba abana baramuhagarika aravuga ngo umwe aravuga ngo nibamwica aravuga ngo ntimunyica avuga mu gipfurero yego avuga mu gipfurero baramubwira ngo icara rero batakurasa ati bacara batakurasa kuko
kuko yari yaraye muri iyo nkambi hari umugabo wapfuye umupasitori ise wa pasiteri Gatware watuye muri Tennessee muri Amerika yarabyutse gutya abona ukuntu inkambi iwe Gatware yari yaragiye muri iyo nkambi yari yabuze umwanya muri iyo nkambi yacu bamushyira muri y'abarundi arabyuka mu ijoro intambara yayo ararangiza abona ukuntu inkambi y'abanyamurenge ihayisha yamaye kasi arapfa. Umva uwo mubabaro baragenda bafata projecteur murika mwizi igiswahili kino badahita ngo ni murika mwizi igitara kinini bagikubita hagati umuntu wese wazusohoka kikamumurika naho babatsinze barafite imbunda y'amashingano yazirasa. Nk'icyo gihe mwebwe abo mwari hanze batangiye kurasa mwarahunze cyangwa mwagiye mujya mu nzu kubera ko bari barabateguje igihe mwumvisha amasasu maza muryama icyo gihe mwebwe mwabigenje gute? Bararashe twamutwinjira mu nkambi twamutwinjira muri shitingi nije watangiraga mugenzi wanje akankurikira none amasasu ngamare ko menshi mugenzi wanje arambwa ati njewe nti sinobona aho umwana wanje Fidela apfa kuko nyine we yabaga mu nkambi muri shitingi y'imbere tereka ngende je kureba mama ndebe ko umwana wanje atapfuye ariruka ngo yirukana n'umwana w'umukobwa wiwe baramurasa arapfa na murumuna wiwe uwo muhungu arapfa n'umugore w'uwo muhungu arapfa ndetse yaratwite twasanze baramusatuye n'inda baragoye mu mwana. Uwumva ubwo bugome no kuvuga ngo izo n'intera hamwe za jenoside mu Rwanda n'ubundi nizo zigaruka kandi zigakora bene ibyo kuvuga ngo bafata umubyeyi bakamusatura ngo bagakuramo umwana urumva ni jenoside ntaho bitandukanye jenoside yabereye mu Rwanda kuko nimba ari ibimenyetso bya jenoside no mugatuma byaruzuye cyane. Nuko bararasa uwo munsi w'ijoro bararasa kugeza igihe amasasu yashize batangira gutwika inkambi irasha bya bigo bya gisirikare by'abarundi haba no kurasa ngo reka nibura bahuzenze haba n'isasu na rimwe bivuga ko nabo bari mu mugambi none se niba bari arimo abarundi numvaga bari bafite uwo mugambi kandi amasasu ari kuvugira ku butaka bwabo aha urumvaga ni ikintu bari baravuganye na guverinoma y'u Burundi nta kuntu abantu boza gutera bakaza bakambuka ku manywa y'ihangu bafite izo mbunda zose Burundi bufite za maneko nimba batari bafitemo uruhare kubera iki batabafasha cyangwa baze barase isaha cyangwa barase isaha rya mbere kubera iki bataje gutabara uza abantu badutabaye n'abasirikare bika yavuye imwaro y'abakomando nabo bahageze ryari ka saa 8 z'ijoro saa 9 intambara yarangiye abapfa bapfuye abakomeretse bikuye bisubiriyeyo nuko baradutera uwo munsi bararasa nuko umwere data ariruka baramurasa ahungana n'akana k'agakobwa kiwe baje gutwika shitingira gatwika gutya n'ubu yaramugaye n'ubu aba muri Amerika ariko yasigaranye ikibazo nyine cyo yahiye ariko turashima Imana kuko Imana yaramurinze n'ubu arahari yarize aranarangiza n'umukozi wa leta akorera leta muri Amerika. Nuko bararasa none ngo habaye mu ijoro nari ndyamye n'ubwana bwanje bubiri agakobwa kari gafite amezi 4 n'undi musaza wari agakobwa kakurikiraga umuntu umwe araza numva ko atambuka muri shitingi kandi barakuse mu cha projecteur cyazo kigaragara urabona hari habaye ku manywa aratambuka agera mu mutwe neza wa shitingi yacu arasaca kiraro cari inyuma ya shitingi yacu arakirasa hari harimo imbunda yazirasa isa ngihuzenza arakirasa bahishemo inga 7 wa wundi gawo imbunda nabo arahunga none kujya arashe umwana arikanga ngo yikange namuvuga ngo aramagaruka yamayinjira numva ko afata imbunda yiwe arakomeza mukanya haza undi muntu araza kuko guruse ko rwari rwabaye rwinshi abantu bavuze indura abandi bagize gutubabwira ngo bamwe bakaba ngo mutubabarire turapfuye runaka baramurasha arapfuye araza umugabo umuhungu muremure ahagara ku muryango wa shitingi kuko ndimo mubona gutya aravuga ngo yemwe abamuno ngo nimusoke twaje kubatabara uko mvuze nuko abinyuma gabiriya baraguduka bagize ngo nabatabaza ariko umugabo umwe twari turi kumwe aragatiyeme nta batabazi turumva mureke mujyame abagudutse baguduka ahita arasamwo yicamwo bamwe
bagwaho ntiyinjira ahita yikomereza. nuko nibwo twafashe initiative yo kugira gute yo guhunga. turazaga duca shitingi, mpamagara madamu araza aheka umwana umwe, nanje nirukanka n'undi duca shitingi, duca muri cya kiraro. umuhungu wanje n'undi mwana wa data wacu bari kumwe, ndavuga ati mwirukanke murabona iriya nzu, mwirukanke muhihishe, nanje ndaje. bariruka, umuntu arababona, aduye arababona, tiyabarasa. ariko icyo gihe umuhungu wanje bari bamurashe wako gitugu nk'amasasu ndakeka ko fragment, nimba atari fragment ariko n'inkisasu yarashe. nzamona ko arisha kuko yari kumwe na mama, bari bamurasha amaguru yombi. nzamona wenda ko yaje kumurasa ku gitugu nawe. nuko ndiruka mbasangaga, ngo niruke arandasa ngo mu kinogo, ngo mu kinogo numva ko abwira wabo ngo ndamurashe n'umwana gico. oya abana nibo bari birutse. abana bari birutse bageze mu ipembe y'inzu. umwana wari warashwe yari wakangaye umwana wanje w'imfura. Okay. niwe wari imfura. bamurashaya mu gitugu, bamuteye na fragment. hari grenade bateye muri shitingi yacu yishijisho ry'umuhungu umwe wacu muri Binyamini. izo fragment zaramufata. n'ubu uwo mwana hano muri Kenya bamubaze inshuro zitatu bakoranwa aya fragment. nuko barandasaga mu kinogo, numva ko bwira wabo ngo ndamurashe, ariko ntiyamfashije. nuko ndabyuka ndirukankaga, mfata babana turambuka kaburimbo tugera mu nzu z'abaturage bari mu rukerera. rwaruga n'umuntu akubwira ngo nsize papa na mama bapfuye, nsize bashiki banje bapfuye, abana barunaka bapfuye. nuko ngo tugeze mu masaa 10, zari nka saa 10, nibwo abasikare bari bavuye Mwaro baje, none tukagarukaga mu nkambi mu rukerera. wagira ucyo ukavuga kumva umuntu ngo nanje ndi hano ngo bandashe, wagira ucyo ngo murambabaje we. twama dutangira guseha inkomeri ico gihe mu rukerera. tutangira guseha inkomeri tuzijana i Bujumbura mu bitaro. nuko bamwe baja mu bitaro, abandi bari bakomeretse amaguru. mu gitondo gatwarutse niho wasanga catastrophe. ukamusanga urugo rwashize, umugabo urugo rwashize umugabo n'umugore n'abana 6-7 bose bararyamye. abo za grenade zakubise imitwe, abarashwe mu mutwe, abarashwe mu maguru, abarashwe mu nda. ukamusanga umuvu umuryango wose ugashira neza. nuko uko rero niko twarokotse twebwe, tugira amahirwe ntacyo twakoze. mu gitondo kare nari nambaye ipataro, bakazabaza ngo se iyo pataro yabaye iki? ndabizi yari yabaye ipfumure, nta sasu ryankozeho, ariko bari barayirashe. pataro yarashe. madamu yayitaye ejo bundi turi mu Bugande. nawe sinzi ukuntu yavuze, yaraba ngo ipataro zimucumuza ngo reka yite. ndani yavuze ngo uzayibike. bari barayirashe, narabaye ipfumure nka 6 gutyo. nta sasu ryamfashe. uwo muhungu niwe wanje niwe barashe igitugu, n'abandi nyine bo muri famille barashwe. nuko bamwe baje mu bitaro, abamugaye baramugara, abandi bamwe bararokoka, abapfuye. nuko nkuko waruvuze ngo mwahunze ukubiri n'umudamu, ese we yaje guhungira hehe? mwaje kongera guhura gute? madamu twahuye nko masaa 7 z'amanywa. yahunganye n'abana 2, naje mpunga n'undi. aho yahungiye niwe wovuga. umuntu yazahunga ukwiwe. twabonanye nawe saa 7 z'amanywa, bamaze kudutuza amashuri. nibwo abantu bagiye begerana bakambwira ngo abiwanyu bari muri iyi. nibwo nasanze madamu n'abana abo nyine, nibwo naho twabonaniye. abandi twatubona mu rukerera. mushiki wanje niwe bari barashe umwana wiwe mu kuboko. umwana we bari bamurashe mu kuboko. mushiki wanje atuye muri Canada, bamurashe mu kuboko. noneho mu rukerera turahura. nabo bamurashe isaso mu nda, rica mu nda riraza ngo rishike nkaha, ntijasohoka, arabyimba. inda yamigera nkaha, akambwira ati ngiye gupfa. yari yaviriye mu nda. none sinzi ko twageze gutya, tureba tubona agasaso, turagakura ngo tugakuremo gutya. umuvu w'amaraso bari bamurase amaboko yombi, amagufwa yombi yaracitse, n'ubu kuboko kwiwe kw'indyo ntikuza guhina.
bashize mu icuma nuko kumeze gusa ni benshi novuga se nkabarangiza ni benshi ariko ibintu twaboneye mu Gatumba habaye ubwishanyi buteye ntibarekeraho rero umunsi Gatumba abantu bamaze gupfa abarokotse abantu bashatse gusubirayo uzi ko bamaze iminsi ne muri zone netre cyangwa amahinga abiri nibuka muri zone netre baranze ko bambuka abakongomani baranze ko bambuka abantu bashaka gusubira iwabo banga ko basubirayo byabaye ngombwa kuko Monesco ishiramwe imbaraga babatuza muri Stagriko ariko amakamyo yose bageze Buvira bakazabatera amabuye bumve bene ako kageni abantu ko baranga gusubira iwabo ngo nibaje iwabo mu Rwanda kugira gutese abantu bavukiye muri Kongo nta bakongomani bavukiye muri Kongo imipaka yagiye ikatwa dutuye muri Kongo yego niba abantu bashobora kuba ese n'induzi aho yavuye abo bakongomani bo ntibavuga kuko bavuye za Tanzania n'abandi bavuye hano muri Kenya abenshi bamwe bavuga ko bavuye hano muri Kenya abagikwibaza bavuga ngo bavuye Congo Forest abakikwibaza ngo bavuye muri Congo Forest none ibo ko ntabwo hano ko batazabita abakongomani nabakikuye n'abanyakenya ariko twebwe kugeza n'uyu munsi imyaka n'imyaka basogokuru n'abasogokuruza n'aba data baravukiyeyo none ngo ntabwo turi abakongomani iyo discrimination kugeza n'uyu munsi n'ubu Minembwe niyo ntambara ihari urabona imihana yarahiye nsugaje gusa kandi gatoya ku Minembwe ikibabaje kandi gitangaje nuko muri twebwe turimo twimeninda bamwe ntibababona ko ari ubwicanyi bazi ngo ni inyungu nabo bavuga ngo ni inyungu nabo bagiye gushaka izo nyungu kuri abo abo ni izindi batabona akarengane ubwoko burimo ntibababona ko karengane k'ubwoko ko baravuga ngo ni inyungu zikise wapfushije mwene so yaguye mu Gatumba imihana yanyu yarahiye amatungo yose yaranyaze bazi RCD niyo yari i Burundi ugatekereza bene uwo muntu ufite ubwenge yapfushije mukuru we yapfushije nyina yapfushije se yapfushije nyirarume yapfushije umwishwa yapfushije nyirakuru yapfushije sekuru ako kantu ntakabone ruguru ko barapfa imihana yarahiye bene wabo nibo bahabe hirya no hino imihana y'iwacu yarashize asiga gusa akantu ko mu Minembwe gusa ngo ni inyungu nyabaki hanyuma utabashe gutahura ico kintu ukumva ko kuri umunyamurenge koko hanyuma byenda nabo turi kumwe babaye bafite ibibazo baza kubibaza ariko byenda tugenda tugana no ku musozo imyaka 20 irashize nta butabera kandi uri umwe mu bayobozi ndetse ukaba no muri coordination ndibaza ko ari mu rwego mpuzamahanga rw'abacikacumu urwego rw'ubutabera bihagaze gute niyihe mpamvu abakoze biriya batigeze bashikirizwa ubutabera baryozwe ibyo bakoze ni gute bashikirizwa ubutabera kandi ari bo babikoze Uburundi butunza Gatorwasa ari no muri leta ari mu buyobozi atuza Gatorwasa batunza Habimana FNL wa munsi w'ijoro bokeye FNL niyo yavuze ngo nibo babikoze abarundi none kurumva Uburundi bwari kubaryoza gutwe kandi ari bo babikoze iyo bataje kuba ari boga bari kugira gute bari kubafata hari kubera kuko ari Uburundi nabo buri complice barabaretse barakora muri leta hanyuma inkiko mpuzamahanga rero ibimenyetso nico cyatumye banga ko yitwa genocide bayita ngo ni massacre urumva kwitwa massacre bakigize ikintu coroshe bagitesha agaciro ijambo ryo nyine rya massacre ryatumye uburemere bugabanuka rero iyo bije kwitwa genocide byari kugira uburemere ako no kubera ko amahanga yavuze ngo ntahindi genocide izaba mwisi ndagira ngo nisibiri zibaye iy'abayahudi no mu Rwanda kongera kandi gushira genocide ya gatatu amahanga bari kubibona nabi niyo mpamvu rero kandi hari n'amasezerano avuga ko nta genocide izongera kubaho yego nta yindi genocide izongera kubaho rero niyo mpamvu ubutabera bashaka kugira ngo babushire hasi kugeza n'uyu munsi nta butabera twaravuze abantu barareze byaragiye no mu nkiko kugeza turabona ubutabera natwe ntituzi impamvu abantu umuntu wenyine wabyemeye akavuga ngo yarabikoze arahari nta bindi bimenyetso ushaka kuko ya speech yiwe ukayizana ikamushinja ariko kugeza ubu nyine n'uyu munsi ari Agatorwasa uri muri leta wayikora Habimana ari Burundi abantu baba bavuga ngo nibo babikoze
n'aba bayifoko tuba tuvuga baracahari niba barapfuye okay ariko leta irahari ba Nyakabaka baracahari Nyakabaka aracahari hari aho yagiye se ibi bintu birababaje kandi mu by'ukuri Nyakabaka arahari bano abasekere bako n'uyu leta na Munyaneza wa FDLR ndagira ngo aracahaba ariko aracari muri Kongo n'ubu Kongo ni yayimwe wenda ashobora ko wenda baramupromotinze n'ubu birashoboka ko Kongo na yayimwe amafaranga cyangwa n'imbunda akaja kwica abanyamurenge bari mu Minembwe. Hanyuma pastor abantu bamaze kwicwa barashinguye ubuzima bwa ziriya nkomere ubuzima bwa ziriya mfubyi n'abapfakazi mwongeye kubwakira gute mwabayeho gute ubuzima bwakomeje mu buhe buryo byaratugoye kubyakira twagize imyaka tutarabyakira twagize imyaka ndakeka kanje gwiti cyane biranagoye ntituzabyakira kubyakira biragoye kubyakira biragoye ejo bundi hari umuntu wambwiye kandi Imana imubabarira gusa kubera iki muhora mwibuka ngo nubundi ngo nugutonekara aho tubyihorere birangire uwo nawe yarankomerekeje ubundi biba bigomba kuvugwa bigasubirwa kubera ko nta mateka n'abuzukuruza bacu tutagomba kuzibagira nimba umwana wanje w'amezi 4 yararetse ibere arinda akura nabi arakura nabi akura nabi Imana iradufasha arakura arizunguza ubu ni inkumi kwararangiza kaminuza kwariga muri kaminuza hano muri Kenya ariko yakuze mu buzima bubi abana batuye muri Amerika yego bagira amahirwe abona resettlement baje muri Amerika badafite ababyeyi babo ukurumva ico gikomere cy'uwo mwana umwana ukura agakura akamenya ngo data na mama baguye mu gatumba simfite mukuru wanje simfite mushiki wanje simfite data simfite mama uwo muntu kurumva ico gikomere kizakira ntabwo cokira ariko nyine pastor ibyenda mugenzi wanjye kugira ngo aze kubaza ikibazo tunaganda ku musozo kuri none nk'umwe mu bayobozi nikiye cyizere byenda waha abadukurikirana cyangwa bari abatwifuriza kuko hari umuhanga wavuze ngo kwihorera kwiza no kubaho ikinyuranyo n'icumwanzi yakwifurizaga kuri none ubuzima bwazankomeri ubuzima bw'abamfubye ubuzima bw'aba bapfakazi nubwo umwanzi yari yashatse ko atsemba ntihagire n'umwurokoka abake barokotse kuri none ubuzima bwabo bumeze gute ubuzima bwabo nyine bumeze neza abenshi babonye ubuhungiro bagiye muri za Amerika za Canada ni Buraya bashike bariga bamwe n'abadoktori abandi bafite za masters abandi bafite umutuzi twiza ibijanye n'imibereho yarahindutse abandi barashatswe abandi bafite amatorero n'aba mama n'aba papa bafite abana bafite abuzukuru urumva rero ubuzima bwarahindutse bijanye n'imibereho yarahindutse ariko igikomere cy'indani kiracahari yego birumvikana hari iyo byagenze gutyo hari ikintu bajya bakora bita ngo n'ukwigaragambya bagakora icyo bita kwigaragambya ese kubera iki twebwe wenda nko mu gihe tugiye kwibuka turi nko hafi yabyo kubera iki mutaza mushiraho ikintu cyo kwigaragambya cyane ko amahanga amwe namwe batemera ko iri ari jenoside ariko tubikoze mu buryo mu bihugu byose amatariki ageze hakazakoraho ikintu cyitwa nko kwigaragambya kubera ko hari ukuntu abantu bagipfobya ntibabiha agaciro amahanga ntanabyumve nko ku rugero nk'abanyakenya hari nk'igihe babona nka kariya ka video akavuga ati ibi bintu ntibishoboka none ko muza musa nkaho ntacyo bibabwiye kuki mutigaragambya n'andi mahanga n'abandi bose babiha agaciro babimenye ese mwebwe nta kuntu mwoza mugira hakabaho ikintu cyiswe nko kwigaragambya abantu byibura mu bihugu bagiye barimo murakoze cyane murakoze cyane muri Amerika bazabikora yego bagakora march yego bakagenda kuri UN bakagenda kuri za ambassade bakabikora bakagira amapankarte ibihugu abantu bagiye bahungiramo hari bimwe bitemera imyigaragambyo rimwe na rimwe bikadukumira ariko hano twigeze kubikora rimwe dukora marche pacifique n'ubu muri kicunamo
tuzibuka ko turabiteganya ko tuzakora marshe pacifique yoroheje iri pancarte ko turabisaba muri leta batwemerere ukuye ko kino gihugu habaye imyigaragambyo myinshi ntibaratwemerera ko baratubaza ngo se muzage twavuga ati nukugenda gusa nta kindi ntituzatera amafirimbi nta mafirimbi tuzavuza nta ngoma ko tuzagenda ducecetse dushike muri sale ntibarabitwemerera ariko kwigaragambya hari ibihugu bimwe bitemera imyigaragambyo so kandi iyo tuhungega muri ico gihugu ugomba kwenda muri amategeko ya gihugu nubwo igihugu cya Kenya cemera imyigaragambyo pacifique hari gihe wenda abantu bo bikora abanyagihugu nabo bakaprofita bakinjiramo bagasenya ibintu by'abandi mugasanga mugiye kubiryozwa ariko ko turabisaba leta nibitwemera tuzabikora byoroheje baducungira umutekano nza nibuka hari gihe twigeze kubikora tuva ahitwa no Jacaranda turagenda dushika kuri Nairobi Christian uyu mwaka nawo turateganya niba twemera tuzabikora kandi nibanga turakangurira abantu bose kuzaza tukazibuka hanyuma rero ndumva umwanyemerera tugasoreza ikiganiro hano ariko nubundi nk'umuyobozi uhagarariye abacikacumu hano mu Gatumba ukaba no muri komisiyo iri kubitegura watubwira uko uyu mwaka biteguwe aho bizabera ndetse ukanararikira n'abantu cyane cyane bari hano muri Kenya kugira ngo bazitabire uriya muhango umunyamurenge wese mu by'ukuri ni ibintu bigayitse kubona abandi turi kwibuka abacu bazize uko baremwe undi agaheka agakapo akaja mu kazi rero nk'umuyobozi wagira ijambo ugenera abaturage ba Kenya tugana no ku musozo reka tubonereho uyu mwanya wo gutumira abantu bose abanyamurenge bose batuye muri Kenya baba batuye Nairobi n'abandi batuye mu zindi ntara kubera ko ubunyine abantu benshi batuye no mu ntara uriya munsi wa kabiri zari umunsi wa kabiri ku itariki 13 tuzibuka abacu bazize uko baremwe uko basaga biciwe mu Gatumba 2004 tuzabikora hano Umoja mu itorero ryitwa Nairobi Christian Church iri asale niyo tuzakoresha twaranayishuye barayitwemereye mu myaka ishize bari banze ngo kubera ko turi benshi ariko uyu mwaka bazanye ndi mu pastori tubivuganaho mubwira amateka aremera turakangura abantu bose abayobozi bose baba abayobozi ba Siberka ibo turi kumwe turabitegura hamwe abayobozi b'amadini b'amatorero yose turabakangurira kuzaza kwibuka uriya munsi ku itariki 13 tuzahera saa 4 za mu gitondo kugeza ni mugoroba umuntu wese uzi ko afitanye isano n'umuntu waguye mu Gatumba nimba tuza tureka ibyacu tukaja gushingura uriya munsi nk'umunsi wo gushingura muzaze twibuka abacu tugaragaze umubabaro n'akarengane twatumiye abanyagihugu benshi twatumiye za media z'abanyakenya barabitwemereye no kuwa mbere nzaza gukorana ikiganiro nabo baremeye ko bazaza za media za muri Kenya Citizen yaranyemere ngo izaza kandi bazanzanira abanyamakuru batatu KTN babitwemereye nabo ko bazaza hari abandi bayobozi twatwirukaho nabo batubwiye ko tuzabonana kuwa kabiri no kuwa gatatu badukonfaminge ariko icingenzi uyu mwaka tuzaba turi kumwe n'abanyagihugu benshi kuri ubwo rero abanyamurenge bose batuye muri Kenya turabasaba kugira ngo muzaze kuri uyu munsi tuzibuke abacu bazize uko baremwe murakoze reka tukwihanganishe ndetse tukubwire ko ari ugukomera nk'uko bivuze nubwo bazavuga ngo ibisebe byo mu mutima ni ikintu kigoye komuka ariko byanze bikunze bazavuga ngo kina mwanzo kina mwisho reka tukwihanganishe ndetse twongere twihanganishe abacikacumu bose bo mu Gatumba aho baherereye ndetse duhempore n'abanyamurenge bose muri rusange ibyabaye mu Gatumba ibyabaye hirya no hino aho wewe waburiye uwawe nubwo uyu munsi turi kuvuga mu Gatumba ntabwo tuba twirengagije ibyabaye muri byura twahakomoje ibyabaye za Kabera ibyabaye ntitwovuga hehe tureke hehe kugeza n'uyu munsi imurenge haracyari intambara haracyari ubwicanyi inkota iracyari ku mitwe y'ababyeyi bacu bityo rero duhempore imiryango yacu ariko kandi so dutanga mpore tunagerageze kureba uburyo ki dushobora kwikuraho inkota kubera ko nimba umwanzi yarahagurutse kutwica no kudutsemba nta bandi bantu bagomba guhagarika iyo nkota abakiri batoya abasore inkumi bamenye ko ibibazo biri iwacu bireba buri wese hanyuma rero reka tubwire abantu bose nkuko pastor yarabivuze uriya munsi muzaze twongere tunashimire urwego rwa Siberka rufatikanya n'abacikacumu mu kubitegura imbuga zitandukanye hari liste
y'abari gutanga imisanzu kugira ngo ibikenewe byose nk'ibyo pasiteri avuze, ibyo bitangazamakuru bizaza, ayo masara azishurwa yishurwa n'amafaranga avuye muri mwebwe. Nimba utaraje kuri liste twakubwira iki? Nimba utaba ku rubuga byenda n'urw'akarere, egera abayobozi bagushireho, ikindi kandi iriya liste nawe ushiremo umusanzu wawe. Reka dushimire n'urwego rw'itangazamakuru, mu by'ukuri mwazi igihe iyana amateka muri kubika, igihe n'igihe ibikorwa muri gukora muzabishimirwa. Rero bakunzi mudahema kudukurikirana, nimugende mukore subscribe kuri ibi binyamakuru byose. Ikindi kandi ibiganiro byacu nakagaruka, amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze.